Kani gede ka Akashvani Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jo ko kubor mentaka step. Menteri rang bado kari ula ong ye ki jela ban chnala kumno ka we ke jaka jungo kai perthai ka biang nut ki jingdon kam. Menteri kena ke Sarkar Pedang jong ketenat skill development but entrepreneurship ula ong bakathan stelam mingi ke de Islam jong ke India ke banya chaprang. Ka leniam raj meliam kala sedang henin kesngi. Batla Dawano Chief Advisor ke Sarkar Bersipor ke Bangladesh banbo ikelenti ke Bashay na kebenta ka election hakari Bangladesh. Ka kubor ke babnya. Menteri rang bado kari Narendra Modi ulaong ya ke jela bala kumno bansna bat kentia ko ke jaka jungo kai perthai haman la ke jela ke banyahap bat ki badan ha ke perthai de bapenbiang ya baro ke jingdon kam bat ki jingtai jingsna. Haba penya je ke jingelang ke Basipo jong ka Governing Council ka Niti Ayog ha New Delhi hinen kesngi. Menteri rang bado ulaban halor kene kamat jong ka jela kawe ke jaka wan jungo ki beriau ke perthai. Ulaong bakani omtang bakan kentiu ka kam jungo kai perthai nrekan lam sya ke jingkiu ba jingroi kinong ba ki marjan. Ula kentu ya baro ban tre ke rukom ban kentup lang ya ki kentai haki kam ki jam. Baro ki jela bat ki Union Territory ki lepen pau ke jingkershan ki sipai hak Operation Sindur. Ki lepen pau ke ne ke jingelang jongka Governing Council ka Niti Ayog ka New Delhi hinen kesngi. Habakrani kilat patai kubor Chief Executive Officer ka Niti Ayog BVR Subramaniam ulaong bagadan ke jingsngo bitar ke belajar ha Pahalgam. Ulaong syo bo menteri rang bado ulaban halor ka jingpoi syakatong jangka Viksit Bharat ka badan kami ka bor jangka kenhuan ke India ya ka belapeni ha ka Operation Sindur. Menteri kena ka tenat skill development but entrepreneurship ke Sarkar Pedang Jayant Chaudhuri ulaong bakathan stelami kamde syo tang ka benta ka barit ke India. Ndrai kala de ka Slam jong ka jingel enti ka India syaki kampen roy. Habakrana ke jingelang Rising Northeast Investors Summit Hajar Arpusan ha New Delhi hinen kesngi. Jayant Chaudhuri ulaong Manado ka jingpoi ke Mizoram shispa ka jingdon ki banang thok nang pule syadu ka mensim tre kam la jong ki samla ka than stela mingi ka peni ka bor ban khebiang bat ka jingklan jong ki emlang salang. Menteri rang bado kari Narendra Modi unesam ya ki sembo perkat ju bat gibreu hakari bat sabari rukumjo ha ke program Man Ki Baat leng ba ka Akashvani menta ka step ka porkat we beje. Kani kan degasian ke basispa arpuar ba menteri rang bado ona jingkran ha kane ka program basisen shibnai leng ba ka radio. Onla abanyo ke jingkran menteri rang bado na baro ki network ka Akashvani ba Doordarshan na ka website AIR News ba na ka news on AIR mobile app. Onla rubanyo nag YouTube channel jong ka office menteri rang bado jong ka tenat information bat broadcasting bat jong ka DD News. Mariadap keren menteri rang bado ha ka ketin Hindi on pensngo se gijing penkala sya ka ketin Kasi jantia bat garo. Ya gini gijo gijing penkala on la banyo sngo biang la shibet janmiet nadu ka por prabaje. Ka leniam raj meliam basisin sisnem kala sedang henen kesngi. Layalam ya kini kejing leniam daga sankur katwaikur. Kani kala sedang namau narian bat kan kut ha ulum shelong ha kaba an penlong ha kini gilai sngi ya kejing leniam bat kejing syat. La penlong ya kani ban kerpat kejing kerku no try nong bu nong tau banyo kejing ada na ulai rengkau basa. Kani ko kubor kawan Shafi na ka Akashvani Shillong. Naka Akashvani Shillong ina beteng biang ya ka kubor. Ha ka jingkulmar ke balami ha kari Bangladesh ka National Citizens Party ke berang syuthau temai nin kesingi keladawan ke Sarkar Basipor pelayalam do Muhammad Yunus ban penbenai kelenti ke Bashay na ke bentak election hakari. Chief Advisor ula kular ban wanra ke jingkela bat ke jinglehok haswa kan ke election. La ban pengen mau biang hang ni ba ka Meghalaya Board of School Education MBOS kan penbenai ke result jong examen supplementary examination Hajar Arpusan la syai kesngi ha ke porlong tre. Ya ke result la banyo na ke website www.mbos.in. Ka Central Bureau of Communication Shillong hapo jong ketenat information bat broadcasting ke Sarkar Pedang Kala penlong ya ke program pensutuk patba ha ka kentiu Syaprang Higher Secondary School halat lingkot.
Ka Central Bureau of Communication ka ple jingmut halor ke jingyalap jong ka sarkar pedeng ki bedai baga jingle khoj ka bam batay met ke jing sngotu spang kamariang bat kiwe. I Dr. L. Jabai bedai i medical officer bat iba kemiru ya kalat lengkot PHC ilaong ba ka jing thong dieng ha ka kerteng jong ka kemir ka de jing IT syakamariang. Kila dondu ki jing kop kum ka quest ka jing thau ki AKA ka bala pensyong nong rem halor ka kot ka kya ka jing le khoj bat kamariang. Ya Wembley ke North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum lapen ke no sha ka Christian Medical College Havelor nen ka step bani jing sumar sho na ka jing shitom ka balabat yu. Kita long kubor ki to ba uba Adelbert Nongrum ule shitom lakat to kan ni berladan hapo ka jing sumar ha ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital Hajayau Shillong. Nen ka step pat lapen kerja anu u Havelor da ka air ambulance na ka kat lingsun na umroy bat lapen ke dia u Havelor. Da ka jingtmu bandon ke jinget relang ha pedeng ki riu syampang ha ke pule puthi bat ka karkhana. Ha ka perthai ka bakla stat ka tenat pule management jom ke school ba Northeastern Hill University Tura campus kala penlong ya ka senegos arhajar arpusan ha ka balayawan lang kiriu syampang kiriu wat benia bat kiwe lai keren ya ka jinglong kongsan ka jingedai para beliau bat ka jinglap thama ya ki la penlong ya ka ne halor ka mat pedeng ka batei ya kidong peniat ya kikam ha ka lawai lengba ka jinglap thama ki bat ka jing tebet terekam. Kani keji kendo kalakut no hendin kesngi. Ya ka documentary film jong uba Wan Prang Dengdo balai kerteng because we did not choose. Lapni ha ka district auditorium hatura hendin kesngi. Ya kani kejung peni ya kani ke film lapenlong da ke joint NGOs forum ka Mothers Union bat ki wek nok chong snong ki balarang ba. Lapni ya kani ke film ya ke jingno senyang jong kisnong kitau ka than chitelam mi kamtam ka Meghalaya ha ka thmaba ka baningkong. Da ka ba itu ya ka than chitelam mi ngi kum ka shlem jong kisap elakai sports. U Menteri Ketenat Youth Affairs bat sports ka sarkar pedeng u Dr. Mansukh Mandavia. Nin ka sngi ulong ba ka sarkar kan penlong ya ka Khelo India North East Games ha ka weni ki jela jong ka than chitelam mi ngi manla ka snem. Habakran aga Rising Northeast Investors Summit u Dr. Mansukh Mandavia ulong bakane kan yarap bansay kisap batkan kentiru yaki jingela kai tenrai. Haka Swami Vivekananda National Football Championship jong ki kena senrang bahapo arpos nam karta. Ka Meghalaya kan ikun persya ke Mizoram haka semi final mentakasngi. On peni live kan jingela kai na ka YouTube channel jong ke Indian Football. Ki pulit ketin sukiah nen kesni kela kemno ya u komanda ke Ulfa ai Urupam Assam na ke jaka kapot ke jela Assam bat Arunachal Pradesh. Kita long kubor ki thu bungnu brio bat ka kanun ju u kilari akawi ka klau ha ke jaka kapot bat la keno bagi dang temu banle ya ki kam ki belong bean. Hadin balayo e ke jingtip ke batikna ki pulit ke lelit ban talasi bat kilayo ban kemno. Layo ru ban kurup ya ki atyar. Haswa ban penkot ke kubor ke niga step sa sisin kimat bakongsan. Menteri rang ba ado kari ulong bagi jela ki de benchna la kumno kawai ke jaka jengok kai perthai ke babiang lot ki jingdan kam. Menteri kena ka tenat skill development ke sarkar pedeng ulong baka than chtelam mini ke de ke slem jong ke India ke bayat chaprang. Kale aniam Raj Maliam kala sedang henin kesngi baladawan o chief advisor ke sarkar Bashipor ke Bangladesh banbo ekelenti ke basai na ke benta ke election. Bat katto ko kubor kalakot dengan nega step ka balawan chapi naga Akashwani Shillong. Hakapor prabajing ne so baga Delhi station naga benta ka kubor ka tin Hindi ka banbot ka kubor ka tin Pareng kapor prakat sanmit. Hakapor prashtang naga nega station penyo yaga North East News. Kapor menta kal agenda partat prabaje.